Pemirsa di sejroning usaha dincapang ekonomi krama, miwah desa adat ngelintangin bubda, baga padruan desa adat Sumbersari ngelimbakang peternakan bawi berbasis krama. Pangupaya ini ucap antung ngicen wantuan marupa bibit saha pakan, pendampingan tur panureksan ternak majeng krama tuar. Bendesa-desa adat Sumbersari iketut Subanda Maosang, usaha krama puniki wanta pinaka silih tunggil pengupaya ninjapang pikulian krama untuk sokongan desa adat. Ring tengahin pemarginyani krama adat sani pacang limbakang ternak bawi, nenten puli jinah, tekewantan puli barang untuk usaha ternak ipun, inggian merupa bibit, pakan, kantos ayahan selami ternak bawi, puniki ketaur yening krama sampun muputang ternak ipun, nyelahin saking masan pandemi, ake krama sani keni wusananyane ternguas wagina dados peternak antuk nincapang pikulanipun. Sile tunggil pengupaya nambakin PMK patut kaurati antuk starter rajak ngerasikan kandang, tur nyemprot disinfektan, tios nyage pakan bawi mangda medue kualitas. Para anggota peternak raris kaicen pendampingan miwah modal usaha, pinaka usaha nambakin pengelola pinyungkan inucap, taler kesiagayang pendampingan saking tim Bubda. Punika taler majeng peternak sani memocol, sekadi sani mungguring prarem, selanturnya ne Bubda pacang wantu antuk ngicen subsidi. Nanging pet prade kahanan kaun kepangge, sang kaning keuangan peternak mejantan nenten pulih wantuan. Subanda ngaptiang para peternak sani kesayup ring Bubda desa adat Sumbersari, Presiden mangge anut saking setujon, ya diasun pengelola PMK kantun kejejahin, kaptiang taler pasar lokal, kantun sida nagingin pengabtin peternak. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.